Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro kuri Noran TV. Mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo ijambo subscribe cyangwa se abone mu rurimi rw'igifaransa, mukande no kunzogera. Inshuti zanjye mukande no kunzogera, bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru yacu azajya ahita abageraho. Reka nsuhuza abantu mwese mudukurikire mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Hari inkuru ikomeye cyane yitwa Major General Nkubito, uyu umusirikare ukomeye cyane wa RDF. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze cyangwa se Maison Blanche, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Mbere gato yuko ngaruka kuri aya makuru, ibi byo mumaze kubimenyera, ndabanza nkaba inshamake y'amakuru y'ingenzi abagezweho, hanyuma tukabona kugaruka kuri iyo nkuru. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru. Nk'uko nari nabibabwiye amakuru yacu yatambutse, Iran yateguje Amerika ibitero bikomeye cyane n'isubukura intambara. Leta ya Iran yatangaje ko Amerika nisubukura ibitero mu ntambara imaze amezi abiri, izagabwaho ibitero bikomeye ndetse ikomeza gushimangira ifungwa ry'umuhora wa Hormuz cyangwa se Detroit de Hormuz. Uyu muhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri petroli, umaze amezi abiri ufunze kubera intambara Amerika na Israel byashoje kuri Iran ku 28 Gashyantare 2026, byatumye ibikomoka kuri petroli ku isi bihenda. Impande zombi zatangiye kandi ibiganiro, ariko icyiciro cya kabiri gikomwa mu nkokora nuko Perezida Trump yahisemo kubuza itsinda ryari guhagararira Amerika kujya muri Pakistan ahabera ibiganiro. Tariki ya 30 Mata 2026 byari biteganyijwe ko Perezida Trump azagezwaho gahunda y'ibitero bishya bigomba kugabwa kuri Iran, hagamijwe kandi kwihatira kwemera ingingo zikubiye amasezerano Amerika yifuza ko basinya ngo intambara ihagarare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yitwa Esmail Bahei yatangaje ko bitari ngombwa kwitega ibisubizo byihuse mu biganiro na Amerika. Kwitega igisubizo mu gihe gito ntitaye ku muhuza uwo ari we wese, kuri nge ntabwo ari ibintu byoroshye. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare Iran's Revolutionary Guard yavuze ko mu gihe Amerika yakongera kugaba ibitero kuri Iran, nayo yayisubiza igaba ibitero byinshi cyane hari ibirindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere yitwa Majid Masavo akaba we yagize ati, twabonye ibyabaye ku birindiro byanyu mu karere, ati tuzabona ibisa nkabyo, ati ku bwato bwanyu bw'intambara. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei, uyu yari umuhungu wa Ali Khamenei, mu butumwa yandikiye abaturage ba Iran yavuze ko bazakomeza kandi kubuza umwanzi gukoresha nabi inzira y'amazi kandi bazakomeza kwigenzura. Ati abanyamahanga bavuye mu bihumbi by'ibirometero nta mwanya bahafite uretse mu ndiba y'amazi, nk'uko Mojtaba Khamenei yakomeje kugenda abigarukaho. Indi nkuru ikomeje kugenda ivugwa cyane bikomeje kubera muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo igeze habi kubera urwango rukomeje gukorerwa abimukira. Ni ibintu bikomeje kandi gufata indi ntera, ku buryo hamwe kwivuza bibasaba kandi kubanza kwerekana ko ari abenegihugu. Amatsinda y'abaturage yishyize hamwe avuga ku mugaragaro ko umwimukira wese, yaba ufite ibyangombwa bimwemerera kandi kuba muri iki gihugu cyangwa se utabifite, agomba gusubira iyo yaturutse akava mu gihugu. Urugomo rukomeye cyane rwagaragaye mu ntara ya KwaZulu-Natal ndetse na Gauteng. Abimukira baturutse Ghana, Nigeria n'ibindi bihugu bya Afurika barameneshwa n'abanyafurika bagenzi babo. Amaduka aratwikwa, abandi barakubitwa, abandi bicwa ku manywa y'ihangu kandi ntawe biryozwa. Polisi yahagaritse ibi byose uhereye ku muyobozi mukuru wayo n'abamwungirije kubera ibyaha bya ruswa bakurikiranyweho muri dosiye, kuko bisa naho n'uwajya kurega adafite uwo aregera muri iki gihugu cya South Africa. Duce kuri Major General Sultan Makenga yatangaje ko AFC M23 idashobora kandi gusubira inyuma. Uyu ni umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Major General Sultan Makenga yatangaje ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma mu rugamba rwo kubora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa yabutangiye mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru ku itariki 30 Mata 2026, ubwo Alliance Fleuve Congo M23 yarangizaga icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa yahawe abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakorera mu bice iri huriro rigenzura.
Major General Sultan Makenga yagize ati igihugu cyacu cyangiritse igihe kirekire, cyangijwe na leta ya Kinshasa n'abanyapolitike bashyize inda zabo imbere, bamunzwe n'ivangura, basenye igihugu cyacu, mwarahunze bitewe n'aba bantu b'i Kinshasa. Yavuze ko imikorere mibi ya leta iri Kinshasa yateje ibibazo byinshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igomba guhagarikwa kandi ko AFC M23 idashobora kandi gusubira inyuma mu rugamba rwo kubohora iki gihugu. Mu magambo yati urugendo rwo kubohora igihugu cyacu ntiruzasubira inyuma. Nk'abayobozi b'uyu mutwe turagira ngo tubizeze ko tutazasubira inyuma, tuzakomeza tujya imbere. Namwe bayobozi bo mu nzego z'ibanze mugende mubwire abaturage batuze, bahinge, borore, bacuruze, nibahangayike. Major General Sultan Makenga yasabye abahuguwe kwigisha abanyekongo bakorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Mbibutsa ko FDLR umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wiganjemo abasizi bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994, ko bakwiye kwitandukanya nawo ati kuko bo ari abavandimwe abawugize kandi bagataha mu Rwanda. Yagize ati izo ntera hamwe zisubire iwabo, abakongomani batahe bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Abo n'abavandimwe, n'abana banyu, ni bagenzi banyu, mugende muhamagare bagaruke. Atabashaka kwinjira mu gisirikare batozwe, ati kandi yinjire mu gisirikare ushaka gutaha atahe. General Major Sultan Makenga yatangaje ko Tshisekedi n'abari mu butegetsi bwe nta kindi bumva kiretse imbaraga, bityo ko Alliance Fleuve Congo M23 igomba kumurwanya ikoresheje imbaraga kugeza irangije urugamba rwo gubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemere duhindure ingingo tujye kuri Major General Nkubito, ni umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu burengerazuba. General Major Eugene Nkubito yagaragaje ko Colonel Toneste Bagosora yari akwiye kubazwa ibyanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal ryabaye tariki ya 6 Mata mwaka w'1994 kuko yari yarateguje imperuka. Ibi ni bimwe mu byo yagarutseho kuri 30 Mata 2026 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyabereye ku rwibutso rwa Gisenyi muri commune Rouge mu karere ka Rubavu. Yagize ati igihe ibiganiro bya Arusha byari bikomeje, bagiye gusinya amasezerano y'amahoro, Colonel Toneste Bagosora yivugiye ko arateza imperuka apocalypse. None ni gute wibaza umuntu warashe Habyarimana? Abo bavuga ngo ninde wayirashe, kuki ibyo bintu babyirengagiza? Kuki badashaka kubyumva? Kuki badashaka kubivuga? General Major Eugene Nkubito yavuze ko Colonel Toneste Bagosora akwiye kwibazwa kuko yarabyivugiye Arusha na Ngondore. Yarabivuze ahagarariye bagenzi be babyumva kimwe. Yatangaje ko abantu bafite ubujiji bwinshi cyane bagerageza guhakana ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 basobanura ko aya mateka yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana kandi bizwi neza ko yateguwe imyaka myinshi. General Major Eugene Nkubito yagaragaje ko Habyarimana yateguye jenoside kuko yari yaratoje interahamwe. Ubutegetsi bwe bugura imihoro, naho ibyo kuvuga ko inkotanyi arizo zahanuye indege ye ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ati Habyarimana na Kabuga imihoro baguraga yari iki? Iyo adapfa yari gukora jenoside ku buryo n'abarokotse batari kuboneka. Ati twese yari kutwica kuko yagendaga atuza abatutsi bahungutse ahantu hadatuwe, yashaka kutwica akaturangiza. Bategura jenoside bumvaga ko nta numwe uzarokoka, ati ku buryo umwana w'umuhutu navuka azajya baza uko umututsi yasaga. General Major Eugene Nkubito yagaragaje ko kurokora abatutsi barimo bicwa bitari byoroshye, ariko kwera ingabo za Habyarimana n'interahamwe zakoze nabi nta mbaraga bari bafite, kandi ko Perezida Paul Kagame yatumye ingabo za RPA zirwana zidacika intege. Yagaragaje kandi ko ingabo za RPA zimaze guhagarika jenoside zashyize imbaraga mu kubaka igihugu zihereye ku busa, zitangira kandi gufata abakoze ibyaha ndetse no kubahana, gucyura impunzi. Leta kandi ikomeza kwibaka kugeza uyu munsi. Urwibutso rwa Commune Rouge rushingwemo abatutsi mu 5209 biciwe muri Gisenyi ndetse no mu nkengero zayo. Akaba rero ari ibyo Eugene Nkubito yagarutseho, n'umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma rero reka tujye kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rwose yavuze kuri chancelier w'Ubudage. Trump yasabye chancelier w'Ubudage kureba ibimureba.
perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibukije chancelier w'Ubudage Friedrich Merz ko yakagombye kwibanda ku guhagarika intambara muri Ukraine ndetse no gukemura ibibazo byo mu gihugu cye aho kwibaza ku ntambara iri hagati ya Amerika na Iran. Ibi bwana Trump yabivuze ubwo yasubizaga ibyo chancelier Friedrich Merz aherutse kuvuga ko Amerika yandagajwe na Iran kandi ko ubutegetsi bwe budafite uburyo buhamye bwo guhagarika iyi ntambara. Bwana Trump abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social ku itariki 30 Mata 2026 yibukije chancelier Friedrich Merz ko adakwiye kwivanga mu makimbirane ya Amerika na Iran. Chancelier w'Ubudage akwiye kumara igihe kinini cyane arwana no guhagarika intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine no gukemura ibibazo by'igihugu cye by'umwihariko ibijyanye n'abimukira by'ingufu n'iby'ingufu kuruta guta umwanya yivanga mu birebana na Iran. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira muri 2022, Berlin n'umurwa mukuru w'Ubudage yabaye umuterankunga wayo ukomeye aho yoherezaga intwaro za kirimbuzi Ukraine. Mu cyumweru gishize Trump yavuze ko kuba chancelier Friedrich Merz atekereza ko ntacyo bitwaye kuba Iran yatunga intwaro za nucleaire ari uko atazi ibyo avuga. Muri Werurwe 2025 chancelier Friedrich Merz yavuze ko intambara ya Amerika na Iran igomba kurangira bwangu. Ibi yabivuze nyuma y'uko yari yanze ko Ubudage bwitabiriye iyo ntambara agaragaza ko atari umuryango wa NATO. Bwana Trump yacinje ubuhemu ibihugu byo muri ayi bigize NATO kubera ko byanze gushyigikira Amerika na Israel muri iyo ntambara bavuga yuko idafite ishingiro. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda agarukwaho, reka tujye kuri General Mubaraka Muganga mu nkuru ijyanye n'imikino, aho rero uyu General Mubaraka Muganga akaba rero ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yasuye abakinnyi ba PFC bari kwitegura umukino ukomeye cyane uzabahuza n'ikipe ya Rayon Sport. Igikorwa cyabaye mu kuwa kane tariki 30 Mata 2026 ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe y'ingabo z'igihugu giherereye mu karere ka Rulindo Ishyorongi. General Major Muganga usanzwe uri umuyobozi w'icyubahiro wa PFC yibukije abakinnyi ko bagomba kandi gukinana umutima nk'uw'ingabo z'igihugu kandi ntibirare bashingiye ku mikino iheruka batsinze Gikundiro. Ati naje kureba uko mumeze, ati mvuye mu yindi mirimo, ati murabizi ko hirya no hino ku isi ati tuhafite ingabo yaba muri Mozambique, muri Central Africa, muri Sudan ndetse no hirya no hino ku isi, ati kandi hose twitwara neza. Ati hariya mu kibuga rero namwe rero mugomba kwitwara neza, ati muri ingabo namwe kandi ni mubigenze gutyo. Ikipe mugiye gura nayo mumaze kwitsinda inshuro 3 zikurikiranya, ariko ibyo ni byahise. Murebe ibiri imbere kandi ikizere turakibafitiye, mutsinde umukino, mwirinde kandi amakosa ubundi tuzashyiremo amanota 11. Tubari inyuma atabafana ababari inyuma. Twese tutegereje uriya munsi amahirwe masa. Umukino w'umunsi wa 29 wa shampiyona y'u Rwanda uzahuza ikipe ya PFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ugomba kubera kuri stade Amahoro ku itariki kwa gatandatu tariki ya 2 Mata 2026. Kugeza ubu Gikundiro izakina umukino iri ku mwanya wa 4 mu mikino 28 maze gukina, aho ifite amanota 47 ikarushwa 8 n'ikipe y'ingabo z'igihugu iri ku mwanya wa 2 muri shampiyona y'u Rwanda. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa, reka tunabire hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda agaruka mu bihugu bya Afurika. Ukuraho iyi misoro byitezweho kandi kongera ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi bwoherezwa hanze n'ibihugu bya Afurika, bikazafasha mu kuzamura ubukungu bw'ibice by'icyaro, kongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse no kugabanya inzara n'ubukene muri rusange. Mu rukerera rwo kwa gatanu toni 24 za pome zivuye muri Afurika y'Epfo zanyuze mu igenzura rya Gasuta mu mujyi wa Shenzhen mu majyepfo y'Ubushinwa zitishujwe umusoro. Biba icyiciro cya mbere cy'ibicuruzwa bya Afurika byungukiye muri iyi gahunda nshya yaguwe yo gukuraho imisoro. Ubushinwa nicyo gihugu gikorana n'ubucuruzi bwinshi cyane Afurika, biba rigaragaza ko ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Afurika bwageze ku rwego rwo hejuru rutigeze rubaho, rungana na miliyari 348 z'amadolari y'Amerika muri 2025. Muri ayo yose ibihugu Ubushinwa kandi bwatumije muri Afurika byari bifite agaciro ka miliyari 23 z'amadolari, byiyongereyeho 5.4% ugereranyije n'umwaka wabanje. U Rwanda ni kimwe mu bihugu kandi byungukira muri iyi gahunda kuko rwari rusanzwe kandi rwohereza umusaruro ukomoka ku buhinzi mu Bushinwa. Ibyo rwoherezayo cyane birimo ikawa, icyayi, ibireti, rwoherezayo kandi avoka ndetse n'urusenda. Muri amakuru kandi mu buryo bw'inshamake reka mbabwire ko Iran yateguje Amerika ibitero bikomeye cyane isubukura intambara. Leta ya Iran yatangaje ko Amerika nisubukura ibitero mu ntambara imaze amezi 2 izagabwaho ibitero bikomeye cyane ndetse ikomeze gushimangira ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri petroli umaze amezi 2 ufunze kubera intambara Amerika
na Israel byashoje kuri Iran ku 28 Gashyantare 2026 byatumye ibikomoka kuri peteroli ku isi bihenda. Impande zombi zatangiye kandi ibiganiro, ariko icyiciro cya kabiri gikomwa mu nkokora nuko President Donald Trump yahisemo kubuza itsinda ryari guhagararira Amerika kujya muri Pakistan ahabera ibiganiro. Tariki ya 30 Mata 2026 byari biteganyijwe ko Perezida wa Amerika agezwaho gahunda y'ibitero bishya bigomba kandi kugabwa kuri Iran hagamijwe kuyihatira kwemera ingingo zikubiye mu masezerano Amerika yifuza ko basinya ngo intambara ihagarare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Baghei twatangaje ko bitari ngombwa kwitega ibisubizo byihuse mu biganiro na Amerika. Ati kwitega igisubizo mu gihe gito ntitaye ku muhuza uwo ari we, ati kuri nje ntabwo ari ibintu byoroshye. Umwe mu bayobozi kandi bakuru b'igisirikare Iran's Revolutionary Guard yavuze ko mu gihe Amerika kandi yakongera kugaba ibitero kuri Iran nayo yayisubiza igaba ibitero byinshi cyane ahari ibirindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere witwa Majid Musavi we yagize ati twabonye ibyabaye ku birindiro byanyu mu karere, tuzabona ibisa nkabyo ku bwato bwanyu bw'intambara. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei mu butumwa yandikiye kandi abaturage ba Iran yavuze ko bazakomeza kandi kubuza umwanzi gukoresha nabi inzira y'amazi kandi bazakomeza kwigenzura. Ati abanyamahanga bavuye mu bihumbi by'ibirometero nta mwanya bahafite uretse mu ndiba y'amazi nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Mbere gato rero yuko tujya kuri General Fred Richard Ibingira, reka mbabwire ko Amerika yongeye kandi kubogamira kuri leta ya RDC ifata ibihano Joseph Kabila. Leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko ziri gushakira akarere amahoro arambye, zongeye kubogamira ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifata ibihano Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu kuva 2001 kugeza 2019. Ibihano Kabila yafatiwe birimo gufatira imitungo yaba afite muri Amerika, yaba ifatika cyangwa se idafatika nka konti za banki. Ku 30 Mata 2026 Minisiteri y'Imari ya Amerika yatangaje ko Kabila yahanwe kubera ubufasha aha ihuriro rya F23 mu gihe yashingiyeho mu kubimushinja harimo ko kuva umwaka ushize yimukiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Bwana Kabila wari umaze imyaka 2 aba mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo yasobanuye ko yimukiye Goma kuko afite uburenganzira bwo kuba aho ashaka nk'umunyekongo, cyane ko afite inzu yaguze mu myaka myinshi ishize kandi ko ibyo bitavuze ko akorana na AFC23. Umunyapolitike yavuze ko yasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo akurikirane hafi ibibazo byugarije ibihugu cyabo, anatanga umusanzu mu kubishakira umuti. Kugira ngo ibyo abigereho yashinze ihuriro ry'imitwe ya politike Suvo la République démocratique du Congo rizamufasha gushyira mu bikorwa gahunda afitiye igihugu. Ntibyari gushoboka ko Kabila yari kuba mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo kubera ko inzego z'umutekano zimaze igihe kinini zimushakisha cyangwa se zimuhigisha uruhindo hamwe n'abo mu muryango we bahumiye ku mirari rero muri Nzeri 25 ubwo urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwamukatiraga igihano cy'urupfu. Mu ntangiriro z'umwaka ushize nibwo Amerika kandi iyobowe na Donald Trump yinjiye mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere igaragaza ko ishaka gukora ibyananiye abandi bahuza bari mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ubumwe n'imiryango y'akarere ikagura amahoro. Hanyuma rero yahuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigira amasezerano y'amahoro muri Kamena no kuboza 25 yateganyaga ko umutwe w'iterabwoba FDLR uzasenywa mu minsi 90, u Rwanda rugakora ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, gusa kugeza ubu ntaratangira kubahirizwa. Nubwo ibimenyetso bigaragaza ko leta ya RDC ikomeje kandi gufasha FDLR kugira ngo izahungabane umutekano w'u Rwanda, Amerika yarabyirengagije ishyira igitutu ku Rwanda iruhora ko rutarakuraho ingamba z'ubwirinzi. Muri Werurwe 26 Amerika kandi yafata ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru bazo ibahora ingamba z'ubwirinzi zashyizweho mu rwego rwo kumira ibitero bya FDLR ishyigikiwe na leta ya RDC. Amerika yigaragaza nk'igihugu gishyigikiye ibiganiro by'amahoro bya Doha bihuza leta ya RDC na F23, ariko iyo bigeze ahari inyungu ibogamira Kinshasa, cyane ko ibihugu byombi bifitanye amasezerano arimo ay'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kuyatunganya. Mu itangazo ryo ku itariki 30 Mata Minisiteri y'Imari ya Amerika yibasiye F23 igaragaza ko ihuriro ryahungabanyije politiki y'umutekano byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yeregaje ibitero bya drone. Ingabo za leta zikomeje kandi kugaba mu bice birimo Minembwe na Masisi. Ibi bitero bifitiwe gihamya kuko nibyo byatwaye ubuzima bw'uwahoze ari umuvugizi wa F23 mu rwego rwa gisirikare Lt Col Wiringoma wiciwe muri Rubaya muri Gashyantare n'Umufaransa-kazi Karine Buissin wakoraga ibikorwa by'ubutabazi wiciwe i Goma muri 2026. 2023
inenga kenshi guceceka k'umuryango mpuzamahanga mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kandi kurenga ku gahenge kemejwe i Doha, ariko yakwirwanaho amatangazo ayamagana agacicikana. Iri huriro ryagaragaje ko rizakomeza kandi gushyira mu bikorwa inshingano zaryo zirimo kurinda abasivili ndetse no kwirwanaho. Duhindure ingingo tujye kuri General Fred Ibingira, ni retired, akaba rero mu by'ukuri atangaje amagambo akomeye cyane. General retired Fred Ibingira yibukije ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashyize ku ibere umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ko uwari wese wonsa interahamwe azibonera. Yabigarutseho kuri 30 Mata 2026 ubwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, abakozi ba Ceno, urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora na Rariga bibukaga ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi. General Retired Fred Ibingira watanze ikiganiro kigaruka ku ishusho y'urugamba rwo kubohora igihugu yerekanye ko ingabo za RPA ziyemeje gufata intwaro zigatangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka wa 1990, kuko inzira y'amahoro yari yarananiranye, abatutsi batotezwaga bicwa bakanamburwa uburenganzira ku gihugu cyabo. Kuri we nk'umuntu wavukiye mu mahanga, yagaragaje ko uretse kuba u Rwanda yararubonaga ku ikarita yari atararugeramo kugeza ubwo inkotanyi zafataga icyemezo cyo gutaha. Yagaragaje ko urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rutari rworoshye kuko byasabaga kurwana ndetse no kurokora abicwaga. Asobanuye ko mu basirikare babanje gutanga ubufasha ku ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe bari abanyekongo batifuzaga ko inkotanyi zata mu gihugu. General Retired Fred Ibingira yagaragaje ko nyuma jenoside yakorewe abatutsi igihugu cyatangiye kandi urugendo rwo kwibaka no kongera kubanisha abanyarwanda bakunga ubumwe, urugamba rutari rworoshye na gato. Nyuma jenoside yakorewe abatutsi interahamwe z'abahoze mu ngabo zatsinzwe bahise bahungira muri Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bahabwa ubuhungiro bafite intego yo kwisuganya, bagahita kandi bongera gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni nako byagenze kuko nyuma y'igihe gito bamaze guhuza imbaraga batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nyuma yo kubona ko badahiriwe n'urwo rugendo, bahise bashinga imitwe yitwaje intwaro Parir, cyane ko bari bahunganye ibikoresho byabo bya gisirikare ntibanabyamburwa nk'uko byateganywaga n'amategeko mpuzamahanga. Nuko umutwe wa FDLR washinzwe nyuma yo kwihuza kw'iyo mitwe ushingiye ku ngengabitekerezo yo kuvuga ko umwanzi ari umututsi, ndetse uniyemeza kandi kuzakora ibishoboka byose ugakura ubutegetsi bw'igihugu. Nyuma y'imyaka 32 FDLR kandi yongeye gukaza umurego kurushaho, dore ko ivuna umuheha ikongezwa undi n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wayisezeranyije kuyifasha mu buryo bwose kugeza iteye u Rwanda igakuraho ubuyobozi nk'uko yabitangaje. Iryo sezerano ryatumye FDLR kandi irwanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse imakaza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibikomeje kandi gutuma abanyekongo b'abatutsi bicwa, abandi bakagirwa nabi. General Retired Fred Ibingira ati jenoside yakozwe na leta yari iriho ya Habyarimana na Sindi ku bwabo, ati ku mugaragaro jenoside kandi yahagaritswe na RPA ku mugaragaro ku manywa, nta wundi wayihagaritse, ntabwo ari abadusakuriza, ati kubera ko bategeka isi, ntabwo ari abadukikije, ati kubera ko uyu munsi bafite interahamwe bashyize mu gituza cya bonsa, ati umunsi interahamwe wese azibonera. Yakomeje agira ati bateruye interahamwe